aha attention TV so no be akwa ba de eba so ensem atwogo e wora na memu hasen no month so ma shobe jam lifestyle entertainment ana ele be so subscribe e wo YouTube follow e wo Facebook like comment and share e wo both sides e fa e mame ene Amankrado e de sembi abetudwa e de afa Rev Owusu Bempah e home na say ye hwa Rev Owusu Bempah koyo bia oye sofu and as a reverend e wo ga na memu say dia say ba ne come share ene ba na some fo bi ma watete omo dia e dos papa eye na ye ka me akoye say Amankrado so koyi ni papa ko ne no apart from agrada ni papa ko mi ni bi no Amankrado yenim asem ko a na say ade potia Rev Owusu Bempah ye ne sande ende backlash and pade endo aye paine so ode backlash foforo ana bia beto abontene so yanko nenkoti Amankrado embasia na to ni akeka ntokwa se funu obi a na to ni akeka mehwe Agya Bempah koda yi a Agya Bempah akoda yi odi achi criminal boy obetwi to social media say obekum na agrada yi Ghana dey say justice ye adwuma dey a na yaduba achi Bempah ye o na tighten your seat belt na enche plane betimi atu at any time so what time Bible na so the Bible be jimi a ya di nyansa betene kinu ama wafa nyansa by force na aya na Agya Bempah aya kinzi prayer odi wachi ya mman be kasa ede kinzi prayer kasa ogu animu ase brother aduba chi kasa ogu animu ase brother sofo Owusu Bempah ye sofo se nkwada we si edi na chi eye komani brefo ye omudi na chi obetima ka chem se nyansade ben ana omudi na chi omde nkwase ane ma ne agimi sem kwa na omudi na chi 24/7 aya kinse prabodanfo yi so kana no tumu a aya na ye chen se obebie na no akasa ko ne tembi obebie na no akasa bia obi o display ne dam no too much kwada ne yare Muntimi mampa ye mane yade ni mfre ne so a ya ma munye agya ne so mara mekasa cause mo se mo ye sofo but anytime na boy ni bebie na no kasa so di defend mo no egum hu fin egum ani mo ase ana dubachi sanno ana yeso be ye nkwase video bi Amankrado this Amankrado that Amankrado this Amankrado that Jarubachi ya wo kasa na wo bomi din a na wo kasa jimi sem de taache me a ya wo mfere wo se wo gina wo na wa firi wo dua so no e se wo nkalipa ho asa wo de extra time bi na na mi wiase Jarubachi enti ya wo tena sidin a ya wo hunu se wa firi nipam wo so ye sofo e se wo ye blogger ana wo ti social media na to ni jimi nyansa di nyansa wo se wo mfa bi adubachi wo advice ya anka wo advice be pre atwa ho ahia anka ese wo yeden utu san krofo no fo wo fie wo afuto we bre sen kadi tu nipa o batena social media na to ni jimi kasa say Amankrado you stop it adubachi you are 100% right say Amankrado nya stop it ya ka papa bi enkonko di mami eniba ensan ka ho ema Amankrado fo de ni mo nyama meto fom ema defend se nkwase asem sei musu ade sei Amankrado ko ma me defend adubachi o se Amankrado you stop it Amankrado you stop it ya anka papa bi nkonko di mami enwie ensan ni mami ne ba ema Amankrado fo de ni mo nyama meto fom ema me defend Amankrado you stop it ya ho anka sofo nkonko di obi turum anko kanche obi so obedi ni tum no obi mere 150 million ema ne nkonko tija ema Amankrado emfe na ni mo nyam meto fom so oba be defend enkwase ade we sei se sofo se wono a wonyi na nim so oba ware na da bia oware anagu mema tum ana so obedie
no kopo bi turumwadi wo so be mo bi 150 million no kopo ni turumwadi na nipa na anyi 150 million no na nipa ni pia bonten ba be gu na ni mu ase so obedi ni turum ama no 150 million akase we se kan fama nkado ho Amankrado nya stop dia kon ko defend it. Ariba chutie mi ye. I am telling you the meaning of stupidity. Amankrado nya stop dia. Anka sofo kon kura Bible e wa sorry dem. Anya no se wo ye kronkron na so boni e ko twi ko breman odi na Amankrado cover. Amankrado ye stupid. Amankrado nya stupid dia ko nya sa. Kache me se mumuni munyansa men kamon kamasem. Ya kankan we didn't pa o tikan na kromu a wo ye sofo okura Bible. Wo ye we didn't che obia. Arubachi me kan munyansa sem. Amankrado nya stupid ya. Anka sofo obi nkoka am promise obi 150 million say obedi ni tunum. No man 150 million. Amankrado for na mo nya meto. Ama me defend say nkwase ade we say obi ko pani turumu adi na nipa na fa ni turumu ama no na ni 150 million waje part payment na ni aka no why na say waje di free no be say dinatam e social media Amankrado nya stupidia konko defend Amankrado nya stupidia ho ariba chi me cho stupidity as you say Amankrado anya stupid ya konfa no nkonkobo within sofo a sabe one sem fata nipa a bone na ahye ne ma okura Bible anopa wi anwumre Amankrado nya stupid ya kon defend no aribachi wo de me se etam ensem mo bete no mo bete ensem bi won ma mo bete ebedu level bi wahu mo bete mo amanu mu nsem ade se Ghana ye the handcuff gumonsa samo se mo agimi ana ma adwene se anytime bi amai mo se mo ye boni ayefo mo da ne moa agimifo nkraman ana mugu Ghana nyansa di nyansa mo se munsua bi how many years ni amako social media mo nya agimifo a mo nya nkwasiafo a anya agimifo a mo kura Bible 24/7 fighting on social media e moa aye chiapia ana simo ano na mo we na no pa wi anwumre because you guys don't think ana mo de nkwasiafo we se abedi mo achi agimifo say kesi prayer nipa sebe anka kasama sofo ayi sofo junkie by force of way ayi Judas apetwanchi where you sofo kwasia we say di mo achi a me se mo bate masum nsem se mo de mo agimi ya di mo gimi mamu ana mpe ya mamu respect ya mo mpe da bi say di mo gimi mamu adubachi Amankrado ana wote ne ni a ene se me fa Rev Owusu Bempah ho ana oda betu dwa e da kire Ghana fo no mpacho Queen Pastor Foundation ase asena e de jumedie esom attention TV so that's